Empaka ezi zeetabirwamu amashomero gatari gamwe na gamwe kuruga omu kyanga kya East Africa. Bingi ebyorekirwe omu mpaka ezi n'ebyo ebirikushomwa ahansi ya new curriculum omu mashomero. Performing arts, choncho music, dance and drama, mugwera abana kwebisaho, mugwera abana kuranganwa. Nyanjiza school ekusimwa Ruhanga kandi ekutereza Ruhanga, so omukusinga witu tekateka Ruhanga yakora ekyo. Mary Hill ku rugamba rukwasira omwanya gwa katano, Kashaka Girls ogwa mukaaga, Ankole Secondary School eyibanda ry'orukwasiro gwa mushanju. Bakiringo bakwalifyinga the national tukubanza twasira mu Ruhanga aba performance ejo kandi tweteekateekire twaza kuza gukora practice. Empaka z'orurengo rwa East Africa niza kuhindura aha Rutororo Girls Secondary School. Omugandi abazaire omu district ya Shema barabwirwe okumanya omwuga gwabo omu kukuza abaana. But because he has never tried it out, oshange nayetina oshange yabitina and yet God gifted that child. Bagambirwa ha Royal Day Care Center and Kindergarten omu Rukabwohe Shema Municipality aha mukoro gw'okutungura entaranta y'abeegi. Council of Royal Day Care Center and Kindergarten. Nandisabye buli muzadde yenna ali wano, funa akadde obeereko n'omwana wo. Kana nyenda kubahiga abaziire murekeraho kukwatira abaana ba house girls ahabwokuba niito akabaziire n'omwuga gwitu kureba ngutwara abaana bitu babaho bata abokuba nitumanya ngu mbetaga skills ezo kubaho omunsi egi kandi turebere kwingi ezo skills abantu mbazaningira munonga tubashomesa okukora sabuni as young as they are, tubashomesa kubekinga however much we haven't taken it at a higher level hati mbekoro banu z'obucyo bakunywisa aha blade. Abeegi borekire entaranta zitari zimwe na zimwe n'okukoresa emikono okukora ebirikurugamu sente. Gashakwa Mike atwakire.